Mensisni ngatrai laitip bangi modify gitu protocols kaba ban kampen suksu ya kor komrung kor komi napo jela jong ka jela mikla jongi namar ba ngiak ngikwa ikan balak ban warna biang ya kan normal si haki activities beper jong bijing trade up jongi de mendin pada nilai finalize susu adin nilai contender yak bedai bat kini ki testing kit haka bakadu nilai ship ya karai ba ya ki testing kits lani ki testing facilities ka ba nakasorkar kan ai kalong kumni kador ya ka rapid test ya kan ya ni om ka RT-PCR ya ka RAT ya ka rapid antigen test kador hi kalong such paten ka season test ka ba ya ka RT-PCR season test kador mentaka poi si hajar tengka batru kabalai ya kanika ya kabalai kade ya kanika katruna test kabingile lamba katruna test ya kanika long si hajar sanspa kawe ka test bat ka sibina test kalau lai hajar tengka kawe ka test dia kaning lah notify din da kementaka jingtip jong kita jong ke jelam ikla jing Denrai kawai kabang ngimdai ban klep kalom ya ki BPL families ki like ban seal ya kini ki by test kumba nila penbi order mensua. Jadi pakai kalau Nak kadang ngopi revise ban hadir menikot de ketenda. Hadir la le de ketenda nak kementak kini ki kids ki bakar repair. Tengok ong pi nak kadang base kat kum ke quotation jong kini ki company ngisa sim ya karai ba kador kan long kadi de kan nikrims tanggawe ki jinga pek long ba kan nikrims kan mawa kan nikrims ka kamtat namar ba ka I subsidize nda kalin ka Ministry of Family and Health ka ba mangi pat nang ne ni hapsiu hi mangi nadong suno de ka kamtat namar balai nemuan ka overhead cost lagi ka bangi om ka bangi om ka manpower nak lihat kan digrim skam berkam belayu nomor gelak don lepak sanction post abagi nong train leni tu gilap technician kumot gelak don lepak number 2 yakitia ka supply nak lihat ka Ministry of Health nak kadau patulong yaki bakin tumuna nri yakador jom kami ki testing kit kilong kunju mangil kalong kunju ikador tenrei ni haban ak komopi ya ka overhead cost lani kami ong kami dang revise ang men dengan 48 ong kumu kalong tenrei ka ka bang kerpa di kalong ba manu bok i ya kamet lajong bat kamut hiru ban ong ba ngini test tangi ke COVID-19 kibabun ba kijing pang di baker ngatrai ni ya pulut ni ya kamai ban yo ru kamet ka basai bakhan ni ya kamai ban sumar ya kamet lajong di kebangan kata pulang baki baik ba nong senong jong ke jelai ke mungkin sengoba ya kaban lada don kono nong kasemptong don kono ko bagi sengoba lesi don idak isin iba kiyo eko COVID-19 kim dei ban ting ban smith kidai ban lek ban tes wud nang ban sutu ba ke jing sapriam jong kan jing pang kan poi sha bijeng yakin ki kits komo di testing kits Giding testing kit su hakatu kapor kador kabangi hap su simbe ndan su ban ong bania bargain bania kren kumunu namta mensuaki company lu hidon dagi way arteli katum ka recommendation jong ka ICM den rei nga ong ki hadin banang ni ibenar nang bun ki company iba le ikan ki testing kits bat nakadaw hakabakadu nakaliang jong sarkar ngile dapat tender system kenang bangi dio hok ya kador kebabiang kabalong tik katum ka dor kepada ban dio tena kata kadau kapulong yang bangin lek data quotation bat ndai tangata kan nikrim su kile kunjui iya data quotation tenenga pi kijinya pera pedeng ni ke state government bat kan nikrim kalomba ya kan nikrim stat la fund da ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India